Laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi taż-żona Ewro li saret bis-sem tal-Kummissjoni Ewropea, il-Fond Monetarju Internazzjonali u istituzzjonijiet oħra ma tat ebda riżultat konklusiv dwar il-Greċja. F'konferenzi tal-aħbarijiet fil-lejl ta' bejn l-Erbgħa u l-Ħamis, il-President tal-Eurogroup Sublum qal li d-diskussjonijiet kienu intensivi, iżda mhux biżżejjed. We had an intense discussion and constructive, covering a lot of ground. Also making progress, but not enough progress yet at this point to come to joint conclusions. We did make a lot of progress in the sense that we now understand better where we all are from different sides and positions. Il-Ministru tal-Finanzi Grek Yanis Varoufakis ippreżenta l-ewwel proposti tal-Greċja tal-pjan alternattiv ta' għajnuna finanzjarja. Madankollu sa issa l-Ministri tal-Finanzi wissew lill-Greċja li trid iżomm ma' termini eżistenti dwar pagamenti tad-dejn. Filwaqt li l-Unjoni Ewropea qed tipproponi estensjoni, il-Gvern Grek qed jisħaq fuq ftehim ġdid. Dan sakemm ikun hemm qbil dwar pjan ta' riforma ġdida bbażata fuq 4 snin mal-kredituri tal-Unjoni Ewropea fejn tkun tista' tħallas lura id-dejn. We simply tried to work on the next steps over the next couple of days, making progress before Monday. Unfortunately, we're unable to do that. Kummenti ma' News, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li l-pajjiżi taż-żona Ewro, inkluż Malta, iħossu li mhux sew li selfu l-flus lill-Greċja u hemm it-theddid li ma jkunux ritornati lura. Il-ftehim tal-bailout tal-Greċja jiskadi fit-28 ta' Frar. Jekk ma jintlaħaqx ftehim sa din id-data, l-Greċja tkun qed tissogra l titlef self ta' 7 biljun euro u din tpoġġi l-Greċja f'riskju banalisti jgħidu li hekk il-pajjiż jispiċċa mingħajr flus.